Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les provisés par correspondance. Une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 Nido gbena mi no bi todo la o. Radio JV a ben ko mi le se. Ya me ko ni dia. Ke amesi o ben ko mi le se ndia nye mi anovio dogbe de la Emmanuel ple diama ben ko mi le se ndike ya. E mi ga va bena ya ga yimia be e nous sommes oji. Mi le ponu pokudo e luvo me ba bi be nu de go e mi toji egbe ami le ja yeji kudo funya dodona amebentila le hegeme hekeme mi potu mi abi dila ugbo funya ko dona na mi abentila be yo le jirami doa enuko be gblena le bianti eye sesele la mecha be veve seseo ke mi pona le hehe nana akpa sese to alo eke mu le ma uto ji ame ya nti mi le japo npo kudo egbe ma u demo be mi akevi wa garo me a mi va jona le ma u be friji e mi va sona mianto be nunya mianto be akpa sese ye be va nyina enubu be va nyina veve sese ke mi donana mi abe vio le wabe sese le la meme kudo funya ko mi pona le wabe nti la me nana be egble na nu le wabe agbe anti le waba gbe nkeke o kata me enye be na on va po ekea le wa wodo so nti kia egbe a eji mi le jayi ni adogbera fofoma unu son kata to mi de akpena o bubu fiala mi kafu o mi dore di ela bena we gawo nyue na mi eye na be amenu veve su mi asibe na mi ai do adi kudo papa nu do nu ko mi nye la si o me wo nto wa fodoa e na wo to mi aji gbogbo ko pe onya nu sike nyara ji o le susu ta onto jira ji odo susu odo na fianu na ponu poto mi aji be na yeyi ke mi aga wo enku mela na jira nudo anyi ya ira le Yesu Kristo ben come igba so imodo pe adasi ome gbogbo ko pe wo nse wo amenu bebe ne chon edo pe a le do la kata ina edo ape ji le Yesu Kristo ben come. Amen. Amen. Mauna yirami na yira toji na la ofika ko le la mauna yiro la gbo so me no se bi abun ko aro lo va po mi le YouTube ji chala mauna yiro gbogbo le Yesu Kristo na pen kom egbe la mi aba le ndo popu ya ba yiro yeye to aji mi pe de se do be na renana gbogbo se mi hola edoni apasese pe renana eye do le ade ma sole me be renana nusio ba nana be na ame gbogbo le a wa pe hian alo o le pomo ne hian pe don ti le la esike musu wa siwa ena be wa pe jigba wa pe veve se gere wa pe louvre me e ya moro le mo haya na npen ple o ti na mjime kengba moro le la apanye tamesese e wi dodo adori la meta azuame an to nya ho na me la eni apa evelia wa na ba yejigba mi aba po de sido be na ndo le jo le mi pa gbo me so mi be devi me kela eye plo mi do kaka na ka ke mi shiacha mi sinto wa kia nu siola oni veve se le mi pe ji o me eni hunde de adukri dudu amoro le a no po o kume no po a lo no po pa gbe keke po
tapo la popo be oh agbeto me vie le kia so kaka diti ya me a le nana sike me no la ye renuncio va pa gbeme so ye di mi akpo be na bebe se senti la atwa binti nanti gakemo le fuame alo gakemo le do bebe se sene ne ma be de vie alo ne mama me ala enti la le seveve voix nde jona ini kpede de chito be na dira lo le la o mo kanafu e vio o mo kanafu ame vio o mo dona dijone o me vio nko ona gasia gama titre wanti plenya asonya do wanti o wole kelo o mo wo ya nyoro lo do la wele ke voix o mo de fion de via le ko ona no iso jibe ne wo e vie skreji wo gambe we nyoro wa e ba de moisia e ba jago eye de pa de viro le la alo dira lo le la o mo kafiwa me vikpo o mo do dijore de via chakpo gasia gama passe semenya gasia gama popo ka moro le de viro jago le ke abono jeklo amoro le dira lo dona nyimnya nke hona no wa be de via ni jeklo akoko block pe me ve do alo mene le kolodi amoro le o bana pe wuri alo nefi ala tukpa gbagba kora ingba be jeklo le di et de vie a jeklo na le di e pe la lo mene ele se veve ele favi ele sohun gakeme de vie si ale sohun la abigere pe luvome veve se gere pe luvome ale gbegbe na oh jila lo le la o mo po de te pe po no botero o be de via e gba kompo e enu ale fu kaka mu van covid-19 e va bien no asebe ale de via ku do kompo are meke hwasi wu ma e be de via hwasi wu e bien no sa kompo ma be bien maton ye ko bien maton ti ta ko yo po de via lo a e po nyele va nu sike va to so mene nyonu ya la de vi si ava gbe de vi si ava hwa bi ke hwa bi la ye pe gbe no tro e jagan le no anti e va fina fin e va dona no si e o lona le muso ka va puna no la home va puna no la home kaka veve se geje no acha pe jime ba ye do le ya o bidipo o da pantu viro la lo o da sipelo la e de vi si ahwa sipelo tadi alo hwa sipelo file la fun asi anyi veve se le fun voilà me ntila me veve se de peyo e gena dina de via pe louvome e gena dina de via pe louvome ale gbegbe na ntila kene se veve se ala louvoncha e ho de veve se ale asi e na ba moro le egbe a wo pe nu ona ko na na se la clear lo nka gbe fun me nu ona ne a o su ka home di la o do nu si asi e de via se va su gbe fun de vie se va sur la clé ntasse saint fianfin a joglaso ngomase legete e kaka de vie lo si ala o va yina ka va sur na gbolo o va yina gbolo pe school kaka va na tu o va na tourner e musique va to national mais mi pone de la de be le New York me gbe la mo yin ti na de gbe hona bio amoro le am kon quality bo so awuli gazo so li de via me jime be ni be le do de be na musique wa e vento amoro le so l'envie si a l'envie de via correct et do le o so soba o fue pa kaka anti drone pata mi le de sube na alo o enyere be na dilao o le po de via dinyere o le renana ao mi a pour de vivre mi da pour le lolome nya pour le lolome de via do la nya musique wa be nyo e yo la de sofia be na mi ke wa mu nyo tita yo le pour lo de vi c'est la ko voye bo de vi school e va faire be mo donyero ke dilo la fa kone la et do la be jeklo fun alo harika ko dalo pa o gba to mene tsafu po jimene tutu dangbe be sogbe adia o ma ba pon la dula pe amo on to fi ko la ji ndudu ale ave dikpo de vi si an ke ja jole dio le ke ja lo po dila lo gamo dila ya wele le ke de vi si an lo po on te diwo lo de via la po so di kakabo ye to ya alo ye no ya ame yo di ya eni veve se sekere de vie chamantier ye la me de viro le om non na document o fluna no bon me som la home alo home cha fi galmo wa o no sa di le home o mu tinya na enyo le dusi dio do le alo pupu na no ano na lo le pupu no kwa ni ko le la sia do gena
bon va donc dit là on n'y a bena de visia ndele jonne pe louvron en français bobe SOS de visia les lancer SOS benari ndele jonne pas gbe be ni hona ye la oh am senegomo ekpoji calmo wa ti lo funa dominer de via be ma duno et la team don forcé on va so gagner bene school allo a so gagner bene duno fi nka o le dibe de visia ne va jouer egbe ami le po la sigame ni le po le mpa domeo o su jajo classe of fion no iteko allo iteko le vivia la po de visia la de visia mo ododo bena you have no teko allo ya no asigame ya no disano fifia no no akuto enya so dila ogbo ekpo asoba mo be plekete kwa ble onto ya be die ba de via wo noa mi do la po ware yem le gbon be na no la po de via de jana nya misike wa ken gbon na fo va de jama nya misike wo o fo poto a misike ja to so me la de via e hwa bile pe lu vome so ye dia di la lo le la o fona de via me sesere la me la o fona sesere la me ne ele ngomen ko a mezuzu di la lo le a français gombe champion oni champion la mezuzu me o hokalo a mezuzu nti o suna de via ronvi tagbo kuku a suivi pe les on kanya la o la te won de gale me che va doa o po ko fi le nyanu a wa tagbo funo wa kaka ni nyan ke to tita me dioro no sanamela nya ke sopiam kwa ne nya vo de visia la ve nya siko le bon la ya ba sese wu ve se senti la meto e la bena de visio la va de ne sofion bena ale siko zuro se ve la e va nyina kuhui ne e pomea e va nyina kuhui le skulu e va nyina kuhui le dope le miabe ha metala de visio o kudo amesio o bol ha le gbagba za o do funya no zuo be mo le bore pe nu nko la te wala yin gbaji o npe ne plo dolo de visio no ba siale ko la ba zo e na be le nu yo megbe la de viro ko la ba yin nde sogodo la o va pona do quick ploye fi ko va le zo bo nya asuivi wa asuire po ni le yo de vio dome la de visio ne ba sialo le si la no do dole ne alo ba kerem ne ti la ezuzu wa jana va tame de be wa dodo no ni o la te o ne le tepesia nko la te o le tepesia jita jidodui ha kona ne va school ke ya me de ba suzu wa ne la nke jono a wa jol school ame e na be de viro ton na kondada ton na ton pour na no e do le ma te we wa o tina misi ma no fa vi nke jo so kaka jiji mekin ple jojo me alo renana sike e to akudo no ne la e na be nu sike la ni sogodo la ba te nyo de vi gbogbo le a maunao munyo bo ba zunde sogodo va kudo zuzu fofonti ta me sesen adumisi oti la de vi sho gbojo detagu be na ndekuma ba te wo nya wo ne yo le pa gbe mo physical school la ka de vi lo ndo no su ho me obena on na su ho me vraiment na su ho mo nyanto teacher mi ni nous fions la mini nous c'est que me le gba mi pona le mi ape school ga chaga me de viro le ka ko yor ko divo anda bi ndele jole ti la home ndo ku be le nyame school ka le me ofo a l'homme a lo fa de kan de via ele konu nke jo so kaka a home kan ofo kaka ma de nti ta va school ofo ku a lo fa de kan la ele konu be na ne o ba le jile ba fo ne ba fo eke ele konu ele ko teacher da me ko le fo ya nke jo de visia mi va po de chito bena o fu la home ka va seta me kwa bo be le ke no le cha le ko sunyi cha lo la yi ma ba se beve le pa gbemo e do sene de kui e douzo pa ple de kui bena yi ma ba se beve na be de viro gbogbo le gbe a o sun ta seto amewu la ku to ke on ba se na beve na me e so a po me ken e ya ye na bena ame gbogbo do le o ti di ma de di ame gbogbo le le veve se seme vovon gele o pa gbeme vovon npin ple vlododo la ezu enu le du saple kele ne ne pa mi aba sin va ni kpro la de leke ya no ro e va ni kpro la le ha meme e va ni kpro la le do pe e va ni kpro la le juto popo no me are leke la no ro
nous sur Josso, il y a petit là, nous on a domaine. Mais madame, la maman, il y a les chiens, ça tu ferais, voilà. Yo, mi da pe, enyaya wa, le vevede, gambena, vodada subwa, somi ape dila ugbo, voa kapla dila o chamunya, o sobi o le jiranudoe, bibla demo bena mi akpla vi, nyamla vi, kakea, nyamle kulolon, kudo jigbore blewo, kakeme, eji bibia va voa, munye gapopo wame o gbapo na vio, gapopo wame a olale dokyo, anabena dibibia la jo ola didi yo la ponu poku de dia e de dia la nya bena popo wa alo nya ko ja glonia o ja tuidoe o le ja jredoe o le ji ebe nwe ye no poicha de bia ola po be to cha la da pe na o alo no enya ke la to le nu o mea ola po gbo nwe de benare enya wade fike ma ule le nya wa me o aha fike apo ma uvinye nya lele nyawa meo amo ina chochi kaka oke na nugo na be ibe bia be dojie nyawa musen le megbene yene susu wa le debi wa sia nya ya mate no amedome alo mate ponpo mate kota ijio amo oke na nuzu na be bibe etagbo kune sigbetina panen enyawo ta minya bena ne ayadomezo evaya de na fuga ke ma una mi unse na mi totete do mi adoku ijibe na ne nyade ba mi la du mi adoku iji funu e doku iji dudua ehia enwa mi do la du mi adoku iji abuta me so nya ke mi ja glo anti be na de enya wa ele ja gble de dia elo ele ja jredoe ele ja tuidoe lo ele ja gbe gombe nde pe ke mi le wa mi la donku mi le fan mi le fanu gbe si agbe mi le fanu kudo mi abe nupopo mi abe wonao mi abe ndekwe afore dekwe mi le fanu mi le java doe mi le java nge itia nuke mi le fando agbemena devia wa ele java mi kakala che ku sugbo devia la no zola no ye la no sele ntobe susume ebe susu ala no so enya no trobane bena eya yemu le borenu eya doji enye eya lekea nous que devi wala te wole agbeme on to profido doku donc mi a jagbagba bena et nous komi le don kuji na mi anono ka fla me si ame janago ka kene ba be me bena na gojije wa ba jagba na jredo kaba jagba na troyo devi wa atro de kakuru ne devi anenya bena on to ko je si bena awo yemu wonwele o enwa jirana etro tutuna abinwa ne le ne devi aba isukulu a kejo chinenia chichacha gba blana pene chichacha la gba so pene chichacha no po asigbe ya mule ebode nene o chichacha la gba so to so pe egbele chaka ba be mi no globe ne globe la globe be epa chicha do chomu kona jigbore o yo la so epo deji alo la so eyan fuflo deji kwa gbogbo to wa nyanchila o mawu ntoni pere nyanti mawu ne nami amedoku ijidudu be gbogbo kuro jigbore blewu kulolon ne mi ate so jira mi abe viodo ne mi ate so tuwo le mawu pe lonlon me ne mi ate so tuwo be na wa ochon la ba nyemu na mi be si agbene devi ajagocha mi la donku bi mi acha mi ye devi ba yi mi la donku be na de devi are atiku cheche geto le mi ame wa mi aba pa de kae abo de kae wa afo de kae wa nku de kae wa munye so la pide vale yo ola nya bena no gblenu le ntia o gale gblenu le on to do pi on tie ntia mi nya bena amehehe amu fa wa ne mi de megbe yesua ne mi de megbe gbogbo kokuya ela wo to mi aji ye evia kudo jila kadede nwe to eno na wa dome wa ne mi nya wo wa mi la nya odogbe mi la gble kadede nwe to wa ta me lolo kele ma on ti be so amegbe to so to po me be ni wa hen mi la jo gble kadede wa wa mi anto ama ba devina mi o ma devina devia chon ma devina du comme ke ntochan mi le o ma devina mi abe subo pe o ma devina ha do me re pepe o wa mi apata
mi le mi anono ntie e ya ira mi na mi anono mi le pede mi anono ntie donc abi lu vont me ba bibe nyawa e sugbo kudo nti la me be funya do na de bibe nu ko be hen na ba egbe na nu sugbo ta jila o pata hia be na ya cha mi le me ya imi ado ku me mi atro bla amedoku ji dudu mi atro ko nu nya so ma ugbo be na ya hen evi le ma ugbo me le lon me le nti papa me be na de bia ba sire e la po jijoro mi asi de bia ba sire e la nye ya yirana mi de bia ba sire e la nye ya yirana eduke me pata mi le e do afide pepe a aw ma o be continue ko wo jilare wa do encourage Enyo donc mi le sole yeji ni ske mi le gombe na un tilan peut veve se ado veve se ni tilan alo ado veve se ne se le la mea mi ni nu ke enyo ena be gbe a ameshisio le nyon paji le nusu paji la de ne mama dia e kporo mi ado egero e ha me ame egere to feo egere asio me te pere ke wala pa me a kondu ya ami amateno konu tamese sekutola e de sofian bena ami adro agbale so kaka e pe devi meke ele sikudo agba odula jagbagba yesu de ka sila va nigba adia nu sen le si bena de cha de siko molotola yesu cha to me po yesu cha to nu si o me po gbogbo de wu mi o to cha kaka nu sen le si amen bebe le si ale gbegbe bena no trova e bola ela tro ho atu afiwo nu ayodo adegao ayo abiano ena mi gbebe na to e pe kadio mesa mi gbebe to yesu pe kadio me mi hodo yoyo odula nya abisiko hoa bonko leke no yiroa ken bueno so yesu kristo bonku mela ela ho atu yesu pe hoa e bale sogbe e yona do abio voanya abikayo ho nkowe jo fikaya bioso wa mkaleji bena maula venuo ne ucha ahayale ame gbagbo odomelo ape e ale bebere mi do la nya ba ni gbandia kadede a e la fisi afi e la suwe le dome la fi pepe nenye be won to manu mi a mi ma te ndo kadede mere pepe kuro mi antoro pe alo la suwe alo do pe alo afi pepe tama une pere mi anti lo amen qui a mis la yeji cours biblique par correspondance. Nous sommes en train de parler de cours biblique par correspondance et nous vous encourageons, vous qui avez déjà commencé, continuez pour achever, c'est très important. Lorsque vous allez terminer, vous allez voir que vous êtes équipés, vous êtes devenus des greniers que vous pouvez tout le temps puiser et bénir les autres. Dans les cours bibliques par correspondance, nous apprenons à connaître Dieu. Nous apprenons à connaître Dieu parce que nous avons besoin de le connaître et Dieu se laisse découvrir. Donc, c'est dans la Bible. Et quand vous attendez les cours bibliques par correspondance, cela veut dire que chaque fois que vous faites ces cours, vous êtes appelés à fouiller dans la Bible. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements, de progrès, de croissance dans votre vie chrétienne. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, nous vous encourageons. Nous vous rappelons encore le lieu de dépôt, Auto-école Petit Jésus, en face de l'église catholique. Auto-école Petit Jésus, en face de l'église catholique. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao, Bekrikame. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao, Bekrikame. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouenivé. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouenivé. Centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Arrivez là-bas, demandez d'après Frère Paul. Et c'est très important. Nous avons aussi, nous le faisons aussi par poste. Donc, si vous voulez faire ça par la poste, vous êtes les bienvenus. Donc, voilà l'adresse. Média Service Diffusion, cours biblique par correspondance, BP 60 254 B, Lomé Togo.
Média Service Diffusion, cours biblique par correspondance, BP 60 254, Lomé, Togo. Pour l'Internet, www.msd-online.ch www.msd-online.ch si vous voulez le faire par l'Internet. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, voilà les points où vous pouvez nous trouver pour faire les cours bibliques par correspondance. C'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Papa, mi de akpe na ovena oplomi le yi yame. Papa mi kwese bena e wonse ademegbe na enyasiao. Bena jilao wa yiwa dokume. Jilao wa so abe sesele la me, so do to wa me. E wa so abe nu popo so do, onu popo me. Bena wa te ho, enu nwele gbo. Bena wa so he, wa be vio. Be lon kentie ona be pomelia e ba we be don e ba yeja no we be don e ba ten yi mi abe sugo pe o mi abe do pe o we mi abe du kwa patan pe ngoyi papa mi do re ji bobo be na oya o gbale do aji o gbale nu fiofi aji la mo be lu von me e mi gbada pe na de gbe to ata mi ga so e do pe adasio me we do la patan adasio me papa on ton do un sen wa men veve e blague china o bena papa e doa pe e ji ti kokwe na papa den kekenyu ata le Yesu Kristo bin come amen Amen. Na merebe ya yomi abiom gome c'est là. Elle a été yomi le 70 41 09 27 70 41 09 27 Move 99 48 35 45 99 48 35 45 numéro Vessiola le WhatsApp dit nous le dit là bien laissé à le cours school à le cours biblique antila moi pourquoi le bena nya a de nous maintenant nyere maum se katato ne no pas plemi ni so potia so wunu leke be Yehowa maunto et venir à nous les Jésus Christ comme Amen.